twongeye tubaha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru ku itariki 5 z'ukwa mbere 2026. Mu gihugu cy'Ubugande, aho Museveni asaba Afurika gushimangira umutekano n'ubushobozi bwayo. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko ibivugwa ku ifatwa rya perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigaragaza byimazeyo ko Afurika ikeneye byihutirwa gushimangira umutekano wayo mu nzego zose zirimo ku butaka no ku nyanja no mu isanzure. Mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rw'abanya-Uganda cyumweru tariki 4 Mutarama, umuhango uzwi nka Jazz with the President wabereye muri State Lodge i Nakasero, Museveni yavuze ko icyo gikorwa kigaragaza ingaruka mbi z'ibihugu bifite intege nke bitari bifatanyije neza mu rwego mpuzamahanga. Ibyo biganiro byateguwe n'umukobwa wa perezida Natasha Museveni Karugire, byahuje abahanzi n'abakora ibikubiye kuri murandasi, nyamakuru ba rwiyemezamirimo mu by'ikoranabuhanga ndetse n'abagira ijambo ku mbuga nkoranyambaga. Baganira ku bibazo bikomeye bireba Afurika n'imibereho y'urubyiruko. Museveni yavuze ko nubwo amakuru arambuye ku byabaye akiri gukusanywa, ibyo byabaye bigaragaza itandukaniro rikomeye ry'imbaraga ku isi. Ati, igihe kirageze ngo Afurika imenye ikibazo gihari kandi ishake uko yagikemura. Yaburiye ko Afurika ishobora kugirwaho ingaruka zikomeye mu gihe itashyize imbaraga mu kwiyubakira ubukungu bukomeye, ubumwe bwa politike n'ubushobozi bwo kwirindira umutekano. Perezida Museveni yavuze ko ibihugu bikomeye biri gutera imbere cyane mu ikoranabuhanga rya gisirikare no mu bushakashatsi bwo mu isanzure, bityo Afurika ikazisanga isigaye inyuma. Ati, Abanyamerika, Abashinwa, Uburusiya n'Abahinde bageze ku kwezi, ariko Afurika cyari kure. Ibi bishobora guteza akaga gakomeye. Aganiriza urubyiruko cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abakora ibikubiye kuri murandasi, Museveni yasabye gukoresha ijambo bafite mu guharanira impinduka zifatika aho kwibanda gusa ku myidagaduro. Ati, ni byiza kwidagadura, ariko tugomba no kuganira ku masoko y'akarere, ubukungu n'ejo hazaza h'Afurika. Yashimangiye ko iterambere ridashobora kugerwaho hatabayeho umutekano uhamye, ubumwe bwa politike n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Perezida Museveni yasabye urubyiruko gusobanukirwa ko umutungo uremwa no kurindwa. Agaragaza ko iterambere ridaturuka ku gusaba inkunga, ahubwo rishingira ku gutanga umusaruro no gucuruza mu buryo burambye. Indi nkuru nuko umuntu ashimira Museveni ku cyemezo cyo gukura ingabo ku biyaga. Uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Major General Retired Gregory Mugisha Muntu, akaba n'umuyobozi w'ishyaka Alliance for Nation Transformation (ANT), yashimiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku cyemezo cyo gukura ingabo z'igihugu ku biyaga byo muri Uganda, avuga ko ari intambwe nziza igamije kugabanya ihohoterwa ryakorwaga ku barobyi. Muntu yavuze ko icyo cyemezo gikwiriye, ariko anasaba leta gukurikirana no guhana abasirikare bagaragayeho imitwarire mibi, agaragaza ko ikibazo atari ugukura ingabo gusa, ahubwo ari no gusana imikorere y'inzego z'umutekano. Ati, iki ni icyemezo cyiza kandi gikenewe, ariko ni intangiriro. Hagomba kubaho no gukurikirana ababigizemo uruhare. Yabivuze aganira n'abaturage bo mu gace ka Nabumali mu karere ka Mbale, aho yavuze ko Perezida Museveni agifite amahirwe yo gusiga amateka meza aramutse yemeye kurekura ubutegetsi mu mahoro. Muntu Mugisha kandi yavuze ko Uganda mu myaka irenga 60 ishize ibonye ubwigenge, itarigera ibona umukuru w'igihugu usezera ku butegetsi binyuze mu matora n'inzira ya demokarasi
vuba aha Perezida Museveni yategetse iseswa rya Fisheries Protection Unit FPU nyuma y'uko inzego inengwa kuba yarakoresheje imbaraga z'umurengera ku barobyi nubwo yari yashinzwe 2017 hagamijwe kurwanya uburobyi butemewe. Nk'uko byatangajwe na leta, iyo FPU izasimburwa na unit y'ingabo yitwa 155 Marine Battalion igize umutwe wa UPDF Marine Brigade, mu gihe ingabo zizakomeza kuba ku kiyaga Albert kubera impungenge z'umutekano ku mipaka ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuntu yanagarutse ku bibazo by'ibiza byibasiye abaturage bo mu gace ka Mount Elgon, asaba ko leta gutanga inkunga n'indishyi ku baturage bahuye n'ibihombo by'imyuzure. Yanavuze ko hakenewe ivugururwa ry'itegeko rigenga ubuhinzi bw'ikawa hagamije kurengera abahinzi no kongera inyungu z'igihugu zituruka ku musaruro w'ikawa. Mu ntego ze za politiki, Muntu yavuze ko ashyira imbere guteza imbere ubukungu bushingiye ku musaruro, gushyigikira amakoperative, kurengera ubutaka bw'abaturage no korohereza abahinzi kubona inguzanyo. Nyuma tunyarukiye no mu gihugu cya Kenya, Ruto arasaba iherezo ry'amakimbirane ya politike. Perezida wa Kenya William Ruto Samoei yatanze itegeko ryo guhagarika amagambo akomeretsa hagati ya bamwe mu bategetsi ba politiki, asaba abanyakenya bose n'abayobozi ba politike kubahiriza ubumwe n'amahoro mu gihe imitekerereze ya politiki izamuka mbere y'amatora yo muri 2027. Perezida Ruto yatangaje ayo magambo ku cyumweru tariki ya 4 Mutarama ubwo yari mu giterane cy'amatorero cyiswe Interdenomination Church Service mu gace ka Chesombul mu ntara ya West Pokot. Ijambo rye, Ruto yavuze ko politike y'urwango n'amakimbirane bishobora guteza umwuka mubi no kugabanya ubumwe mu gihugu. Yagize ati, tureke uburakari. Yakomeje avuga ku makimbirane hagati y'abayobozi ba Orange Democratic Movement ODM, aho umunyamabanga mukuru Edwin Sifuna na Minority Whip muri National Assembly Janet Mohamed bagaragaje uburakari ku byerekeye uburyo amafaranga yo gutegura ibikorwa bya politiki mu matora yo muri 2022 yateje ibibazo. Iyi nkuru kandi ivuga ko ishyaka ODM ryifatanyije na Ruto muri leta binyuze mu ishyaka United Democratic Alliance UDA yahuye n'umwuka mubi imbere muri ryo, aho hari ibiganiro bishobora kuba byaragejeje ku gushyigikira kongera kwiyamamaza kwa Ruto muri 2027, ariko hari abatabyemera.